Jadi ko mi kunya ko mi ngana bune tukutuku. Nga keri yogi ko chigoro bune generata. Njene nguvu za umeme. Mos pole. Your brother is a joke. Yani, nchetima iti Okiondo nkomo kwerera cause yani na temire I've done all the things a sister yabo enete kokora. Wano kugani nchomo nenaso kugani nchema mumu abo. Angu mwana. Yani erine bada ni yete mbwaze timete kana kinkonyekora. And because of that, tina kiwa no bangete. At the moment, I haven't really planned anything right now. Okay. Yes, because she was sichirinata gete sijapata bado, and I don't think that they kwandaka. Because I think the relationship I have with my dad, there's nothing that can be done to save that relationship. So in China, tata cover at the same compound. I don't think it's something I want to do. Wow, okay. And it's tricky because wanoroche Okiondo yonchande tegaiga nimbwata bafanyikazi. I don't know, honestly. But I don't know. I need a plan because orochi mnabono nkona go tetinkwenda ndi Dubai a weekend. You've been here. I postponed. I was supposed to go this weekend, so I'm going there next weekend. Kwabera 1 week. I don't know. Timaitia what you're thinking, but nabondo chebuna kerenkwenda mfile tibna ninsieka no ene nyumba because Okiondo mose ko motiga nyumba ga abonkwira na nyorondi no enkiri hinto, and there's nothing you guys can do como control goseko kore anything. So lakini hata kirete manye your plan manye because bonoche no mora mwens o ondeta yo bwate Okiondo ali anga inete na abwate project ate go chaka como ikaraskende nke yago ntebi. And I just feel like when I'm going on vacation here, and when I come back, I'm coming back. I need to go and come back. I need to like Nikirodi. I have like my personal space. Ai. Na kiora. Musenti mogete igangonya woto mugasongora ngo. Otu mogete? Yega si a veces no otu mogete. Umugasona chakora otana kore gasina sana chakora ikaransa na otu mugaso. Yo guntu kana na iga kwa unga no otu mukiraga. Aiga no naranga rabuna ikaransa sara buno ini gento gitandu miga. Na ikaransa lende ngoto mugas. Igaba toru sibe se megu ko twaga te koroba toro si pavement iga muti ko sharansa dego. Kwa nama goso na akora. Nama goso kwa kora? Ngi kombori swali. Na ko Okiondo irangora na kuburi na kikero na cha guikaransa ga igango to mugaso na mopiri na akorire gasina rosi ngiche inkaransa igasara buno nyengende gitando mekwanya ina magoso na akora na cha guikaransa ga nanye ko guno aimo gutangasa abantu mbai karansa isiko gai ngoze na kero kwa mopuse no inje kwata ka mopele ingabana na magoso na akora tegera tigago mpimo bongo onye mutata ko yaga baka basacha babantu nje bono to ikokongega yo muno bugete Nungu wete. Number 1 manyaiga. Ebine biashara. Nungu wete. Ningo igwete. Ebine biashara ikurubu Airbnb. Ejitairo jiniga wote wisara saga koteka. Oje eme zuru mote wisara saga mote koteka ga. Tikasto majigota. Tikasto majine tikataga. Tikaga tikana mote kete. Sisi domini mwisara ste. Wakaira na bakagenda. Hapa ni high class. Kwani kwara nale to buchabu nacha kubeka gai etebanonki ekenki ngiro to bekete yange bini ekenki yanga to basa konda makwani yanga ne yao tali nchengole to chiba chana ndose tio mabuko
Ukagora kyanga bunu begetiga. Ngose ne cyane keneke gelikiane bono na kyote. Utiko isara sabita bya bantu. Kotega. Okoni omena untune. Okogerera bantu. Na gote binacha goikaransa ngoto omugaso bano ntune no omena ngai byarwe. Aye. Aye. Tobwa ngando muri tima tingange tukyokoraga. Karungoga. Tokono gonsomera. Tokongwanira ngora. Mukwana ngora munango. Mukwana ngora. Baba ramwa bekaba aba no ene abasikali bache batanga sento ikaransa isiko yombe yugwete lichiko libeke. Tokolenda gochimegalie se bita gochime. Ndaiga ni isiko asekero omuntu agweta no ene na bagutaka ikaransa. Kerara sara ya mu bwento go appreciate yat. Na gochito baletere chi custom. Custom sura rentae. Kwani kunango kana iganji tikoleta custom. Custom ki. Tokali. Customer ero chiro jingmuina ari mokorobo kori chumuina ari tariga ane class nungwete nando gotaka goto mugaso kwabera kuchise no gora ari bisona ke busaime tariga nga tuko hosti wori ga mote koisarazo mugo somberera iga wa nabona yali ngonsomera mangana yonsi karuga bano tokyo kyumuchi endo kujogora tokali omubesana nyakwerena gento ngeyorochi tawe kwangechi no ngo mata ari ndete ngoro igenda ko yali ngento ngeyagonze enda ko cyali moko nyakwera abana ndingento ngeyo muru yane bantu bati bukobera gitaga ukubwa no sama Timetina kinda gote, but I need to know na kimorengeret. And for you, you need to talk with your dad. No when to gambe nere ko bwa konya weta itachikona na ne lawyer ya yo kwa nero. I met with your dad. Na manyo to meranete, we had a meeting and nkamoguziere story you ake nkamubori nkamote actually no na moteti nora because why would you tell my dad? Nkyo nako tebe tinta tata manye sindi na tinta tu kwa na tata kwano ka kikero kwenda nande as my friend because I was confiding in you. Kama na kwenda nande kwa na tata surely. No, but no reason we were in a meeting. No, you could have just gone with your meeting because I don't think I had anything to do with the meeting. But one kara kombona na kina korolire and I say no. Acha koma nyabada that you are in my house. Trochi nitakuwa ninaji mimi mwenyewe najikaanga. Evi asaranto bwate na tato mino. Acha koma nyabuna ninchenga cheto mwanoe. Na endo ondigere straight to my eyes. Mbona ki Trubena na ali mwago because na maite with any issue ngochore gwachaga. Honestly, I feel because what you are trying to take to come face, to take to go nere. Because I have tried. Now I tell me to go face starter, but it ends up really badly. Like it always ends badly. What's the point of doing the same thing over and over again if you expect a result ever different? But this time, nchante tuna nare di mwikaranse nsemo kuane but ayote te kuana ne lawyer ya yeto te kuana nere ga wakira simi toriko imo kisimi chiae. But it's okay. Yeah, it's okay. I understand what you're saying. Okay. Kujua. Beyond. Yana umeto ya mluko ni bana. Iya. Bwate ke bono. Bono boko kwani muntu ukusobora kwa boko ura. Ndio ko mbwate. Sio muntu ko mutwani ya. Wakwate kabisa iga ama iga so afuko ibiri vile. Hinki. Na kiutaite. Akai. Na kiutaite ndai na kiutaite. Mbwango nare ngituro chinga nyumba ndete kwani. Utuare kimba boy go kominyo kanga mbwango kware nyumba goji nyumba nkingi goji kokora. Nyumba ko nganyere. Chiga simbwate ni chinyinge. Ujirani ni kujuana. Mwana wale unamsumailia. Usumailia. Abara ngere ngiti yasere nyumba nchiko ndangere. Ngorangere kiko. Anya kwala sumai ni minyoke. Ndei bono na kiwata tenche ngo na tenenirega. Kubona nguke posiga. Agona njira be kukuriga. Okiondo tawo kuona bwangu ngende guchia. Okay. Njuma ede nane kwa ire ringwana. I'm a smooth operator.
Njatiri ko kunya ko mjoki mangana bune tukutuku. Nanga keri ogi go chigoro bune generator. Njene ngufusa umeme. Mos pole. Ono. Nara korire ma. Igorari bano meta. Igorari menyete. Na kora mwiso nuko kwa busari. Ngatebo mwana yo kwa busomu ya iga. Atagoja momento musara. Mwega siamana. Igo bono ruchinga ni gasi emporte karonde uchiko ngi gasi amana. Wo kwa busama. Paka jesteas ngakoro kwa busa jesteas. Okanregi kwa busa jesteas. Wale corridor que está ahí jesteas. Tari koru morango ne nari kwa busa go chaisiko. Eso era yo corridor ngata mo kia maji pake chikordo ukampango sasa. Ngata huyu mtoto anakelini vizuri. Anafunga madaraka. Kwana bwangu ngende kuchiga igo nyonta ngiguru yo kwa busa. So what's your name? Visieri ngoro. Visieri. Nice. And then it's authentic. It's organic. It's Italian magokoro. Iko Maori kire. Yeah, when in Boch. Oboiri? Okay. Nye menyeti. We menyeti? Na kiore menyeti tata. Erenti mange se nige sara. Ainkyo koro. Nje property ji ku manage. Igabone kero ku manage igase igonche ngwakan. Nyondi ntali ororo nchenge menyeti. Obedi Trubena bono gwachakire kuira buna gosengo goseri yani nindo tse buno ko react but inche timbwati mangana yani file to ende to I thought even ankende I understand you, like I think in your place I would feel the same way. So yeah, I will leave, and you know I really appreciate your friendship, and yeah, thank you for talking to my dad. Okay. Trubena me turi ku understand na ki nchela tato minonto bwate biasara nche komongaina no kogera in future no contrast anyara contrast na ki if omonto kana nere biasara o kongaina in just a simple thing, what of big things. Tumeti go seno understand it. Yeah, ni sawa na ikoyuri I understand. Kikingo whatever in your place I would have done the same thing, so in that sense, I understand. So, I'll talk to my dad. Today, so that I can talk to him. Okay, mbone gana go tebiri go tari na go tebi no gende lero na bukubuka na mambi ogende. So teba buna go se na go se lero na go tebi na soka. I know. Because at the end of the day I know musani ote tero kana ina go soki ko nyumba. Yeah. Trubena bana yani gwachakire go biye mbaka bono nchenkora buna na ina kwana bobi. No. Ina akore yente kebe. Honestly. Yeah, I thought kwana bobi. It's okay. I think also because want every tata is ready to talk to me, and since when I can be able to stomach it na kwana. Because in Konanga past this point, think on the so I think it's important when I can still be able to master the courage so that I talk to my dad. Okay, mnyo kwa mwire na boku kwa nere, and then but yomanya tunche na kore in good faith. Timbo ati mochando, but next time kero file tu gocha na bo gocha, but for now na bo wen tuendo mukwane. Mai tengo siro kidogo kiwaka na rent. Yo menyi manga kiwaka na rent. Kiwaka wate gas. Timbo dio mondo gwaka na. Upate mondo gwaka na nani? Usachone ngumbwale kwanza. Metienye meke yongo chale ige Christmas yongo chale. Ngumbui. Dubai. Qatar. America. Aye. Odoro musaja America. Igona kiondo chabon. Amogora na America sa. Na kiondo cheke tanga tingu tora musaja America. Oyo ne. Ora America. Musaja ona tori kera ni tena America. Munyo wa maine. Bon. Na yuko osali kumuru musaja. Igomoro kwa mokungu. Niso ine ni jio.
Ino muntu takero tutumira kila satu waragira. Muragira nango. Janae. Ayo Okiondo ngotengo mutugo sarekire. Ekara ngote inaki omusacha nimbwate ngumbu. Igobona nae kwano kwamanyi. Igoto je skuru uji fimbo ya mbali ya nyoka. Fimbo ya mbali ya nyoka. Umeze to so gonsona. Wano njendanga. To so gonsiona gonsona. Naruko ugari biye kwanta ingo kwani na gukwani. Oso gonsona no musacha no kare ngumbu. Musacha ngumbu emyakire ngakore ngumbu. Be honest, tabeke mind. Etata akoli. Emyake toto. Igono echi nyambo beto to kale no. Chinyambo beki. Ebumbi. Meta. Yo ya estamos futuro biye ba bonne toto. Eso na kina uta ina ki. Ano muntu wa muganiga ose kuboko. Meta go sorio bwate. Musacha ne nago te umburango chare. Na kikwaro lele buna ne sibiri buye igalero na mesira mabutanko yaka. Ono ka se ban December go to. Kwani bwete ngo chikotangasa ngaki ngabona ningo bwate. No tatangasa. No tatangasa. Ikago chagocha chinyambo betyo tabarusi nyasi nengiti yugo goita engiti ngoita ne chinyambo barusi. Oyo sinione vivi. Torro ngo kwana ya simple ubugenge na bonde ga ngumuntu simple. Njiro muntu ndago chenjeri ubugima. Na kyo gonjenjeri ubugima ke rote neteke kwanza. Eke ateka ore bono. Nteke ateka. Mutu ono murongo. Ngiore. Jene manager. Okomanage. Jene manager equity former councillor. Ebinde byo bege tomagoro na chief former councillor. Jene alumni ebengi. Naona yakole. Ndonge yorandi. Ebiano go disguise bone bi ekorunga ki weekend. Weekend manenos. Weekend nina basacha bandi bali chimane kali ebengi. Bakonyora babigete ebintu bige koroto ebale baikaranze toteri kinene kine bakunya kunywa konda yapo. Bono nakinta ke bono ni ndo teri jibweka. Kisto ko yendo nae. We akabiga mafuta rejenge yake kunya ga. Kopto kabiya to komnya ko jiar to taro na chimbata. Utara ni chimba nangu. Musa chone ga kare ngum. Mungu ene cha kolenterere. Ntagara. Ndege ntukio mwali ngende kutia na bana kwanza ile jinsi tia. Ngare ni namba. Namba kingo kona kingo koi namba. Elinde rito kare no muka kono. Atara cha December ngale by the time December ko nyarto abiare no itsare. Biare tsare. Ai buno rega no biare tsare. Nje? Poka titipres. Nje ngoro kunyamira express kera mangana ya jira. Ngugirimo kaiga. Sigi yako kunanga ngwa. Na ira ni yanga 9. Yoko. Free. Nango tebiga. Y tu coline nyalo ko gontere ni nyalo ngano buchingo bo gonte. Ajura mai. Njengo pepepe ya. Pepepe. 1 2 3 4. Utaki? Utaki? Aenganya yake. Vizeli.